svima, ovo je moj prvi video, a tiče se jedne ideje koja mi je pala na pamet prije neku noć, a u stvari želim da na nekom živom primjeru, odnosno jednoj iskustvenoj priči iz mog života, da vam prenesem, odnosno objasnim kako misli utiču na našu neposrednu budućnost. Šta je to neposredna budućnost? Primjera radi, spremate se da idete na razgovor za posao i razmišljate sebi kako ću sad tamo, ko će da me sačeka, kako sam obučen, vamo tamo, kakav mi je CV, već vidite da kasnite, drž ne da, i već stižete tamo i čitava priča, odnosno čitav vaš trud propada u samom startu. E pa, u mom slučaju nije bio razgovor za posao, nego postoji jedna priča koju želim da podijelim s vama, čisto da vidite, odnosno da vam objasnim o čemu se tu radi. Dakle, 2000. godine odlazim kao učenik gimnazije Varske sa svojim vršnjacima u Grčku. Znači, 2000. godina, to vam je godinu dana posle bombardovanja, NATO bombardovanja Jugoslavije, i odlazimo u Paraliju Katerinis. Dakle, odlazimo sasvim ok, svi grupno, idemo nas 5-6 odeljenja sa razrednim starješinama ili profesorima kojima je dodijeljena ta dužnost da budu uz nas, da nas prate. I kao i svaki ekskurzioni program, naš program biva ispunjen određenim aktivnostima, izletima, čudima, tako da smo bili zauzeti maltene cijel dan. Odlazili bi, jednostavno bi dolazili na večeru, odnosno imali bi doručak, cijel dan izlet, onda uveče dolazimo na večeru i onda spavanje i idemo sljedeći dan. I sve tako. Da bi drugo ili treće večer išli smo u diskoteku koja je bila nedaleko od tog hotela. Ja sad ne umijem da objasnim geografski kako to sve izgleda, pošto to naselje turističko je bilo vrlo interesantno. Sad kao da uzmete sad plehov baklave i gledate sve kvartovi isti, jednostavno jedini orijentir u čitavom tom predjelu nam je bila jedna crkva. I sad znamo da dođemo do crkve, od crkve naprijed, vamo tamo, uglavnom prve 2 noći pogubimo se mi vamo tamo, nebitno. I ja već drugu, treću noć shvatim kuda ide put i kuda mogu prečiti da dođem u hotel. Tako je bilo jedne noći. Prvo bio jedan incident kada smo izašli iz diskoteke, noć baš ranije smo izašli, pošto su naši vršnjaci muškog pola izašli odatle, s obzirom da je diskoteka u stvari bila homoseksualne prirode. I naravno oni su pošli, s obzirom da su bili provocirani od nekih momaka tu. Uglavnom mi izađemo i sad već dešavaju se određene situacije, dolazi do tuče, vamo tamo, i sad već mi idemo ka hotelu, odnosno profesor nas vodi. Nije bitno koji je profesor, u svakom slučaju on nas vodi do hotela. I sad ja već ne shvatajući što se dešava, jednostavno ne mogavši na neki način da prihvatim ozbiljnost čitave situacije, dolazimo blizu tog hotela i sad grupa koja je bila sa mnom i s tim profesorom ide određenom trajektorijom, određenim putem do tog hotela. Međutim, ja prepoznajem jedan mali parkić i kažem jednoj drugarici, ja ću da pređem ovuda, bliže mi je do hotela, nekako imala sam neku želju da baš pođem tim putem. I nije bilo toga koja mogu da me odgovori, ne znam ni sama zašto, ali jednostavno ja sam morala tu da odem, jednostavno tako je bilo. I šta se dešava? Znači, prelazak preko tog parkića koji možda nije bio radijusom nekih 200 metara, ajde ovako kako se sjećam. Znači, prelazim preko parkića i
sad ulazim u jednu uličicu koja je znači totalno pusta u 3 sata ujutro bukvalno. I sad, znači kad stignem na kraj tog kvarta, skrećem lijevo i izlazim ispred hotela. A oni sad moraju da prođu taj parkić, pa još jedan kvart, pa onda okolo da stignu do hotela. Znači malo duži put, ali u svakom slučaju tu smo. Ja sad jednostavno idem svojim putem i ne žurim, nego jednostavno idem polako. I šta ćete vi, srećemo se ispred hotela. Moja drugarica vršnjakinje plaču, nervozni svi, nezvjereni. Ja rekao, šta je moglo da se desi za to tako kratko vrijeme, šta se dešava? Da bi jedna cura došla i ti ne znaš ko šta smo mi sad prošli, kako ne shvataš, ti si prošla okolo i nisi vidjela o čemu se radi. Ja sad nezvjerena, pa dobro, prošla sam, šta sad? Šta mogu ja sad, a mi reci šta je bilo. I ona kaže da mi naišao je jedan Grk sa nekim bijesnim autom, žutim, i došao je ispred njih, u stvari kao prošao ih je u brzini, zakočio naglo i vratio se. Izašao iz auta i krenuo put profesora i njih da se breca na engleskom jeziku kao vi Jugosloveni, vi ste ništa narod, vi ovo, vi ono, bla bla bla. Uglavnom krenuo da vrijeđa profesora, jedna cura koja je znala dobro engleski je krenula da mu se suprotstavi. Međutim, on je nju izvrijeđao, ali je sve ostalo na tom nekom verbalnom distresu. I naravno oni svi nezvjereni dolaze u hotel, a ja ništa od toga nisam znači ni osjetila, ni vidjela, ni doživjela, što je najbolje od svega. Sad postavlja se pitanje kako i zašto. Znači nije prvi put. Jednostavno, odgovor na ovo pitanje i uopšte na ovu zagonetku je vjerujem u nekom mindsetu koji ljudi jednostavno nose. Znači, godinu dana posle NATO agresije i svega što se dešavalo u našoj blizini i od strane zemalja koje nas okružuju i uopšte zemalja u regionu, postojali su neki utjecaji koji su se jednostavno gravirali u svijest ljudi. Sad, osobe koje na neki način kao ja, a nema i baš mnogo, jednostavno to na neki drugi način procesuiraju u svom umu, definitivno nisu dozvolile da taj period ostavi nekog velikog traga na njih, bez obzira na sve. A osobe koje su na neki način i doživjele to u Grčkoj, ali da kažem, vjerujem da su dosta stvari iz tog perioda zadržala u svom mindsetu i da ih je to jednostavno navelo univerzum da ih suoči opet sa takvim stavovima, ali u stvarnosti. I jedino tako mogu da objasnim kompletnu situaciju kako se to dešavalo. Zaista naime je vrlo čudno. Čudno je biti doveden u takvu situaciju da jednostavno imate osjećaj da morate jednostavno poći tim putem koji ste sad tu ugledali, kako ne biste prošli kroz agoniju i stres kroz koji su oni prošli. Sad, jednostavno, ja to tako vidim. Znači, u pitanju je jednostavno taj neki način razmišljanja koji imate. Znači, ako u svojem srcu imate ljubav i osjećaj dobrote i osjećaj povezanosti sa okolinom, sa prirodom, sa ljudima oko vas, u odnosu na ono što mnogi ljudi danas gaje, nažalost, u svojim srcima, jednostavno vas život vodi u te situacije, na te puteve gdje ćete biti na neki način i zaštićeni i na neki način će vam biti data podrška da ne osjetite određene stvari koje i ne morate da osjetite, znači, u tom momentu. Drugim riječima, sve ono o čemu razmišljate se vrti u krug i opet vam dolazi, znači dolazi do vas, suočava se sa vama opet kako biste vi jednostavno našli drugi način
da percipirate to što vam se dešava. I upravo u toj nekoj, da kažem, filozofiji, koja, filozofija je možda teška riječ, u toj nekoj jednostavnosti prihvatanja stvari leži ključ i vašeg uspjeha i vašeg mira, što je najbitnije, jer kad čovjek ima mir u sebi, onda je u stanju da spozna sebe i da donese neke vrlo bitne odluke u svom životu. Dakle, očistite svoj um od mržnje, od nervoze, od teških riječi ljudi oko vas, teških riječi možda ljudi u vašoj porodici, možda vaših prijatelja, kolega, nebitno. Znači, jednostavno pokušajte da nađete način, odnosno jedan kutak u kome ćete moći da radite jedno čišćenje svog uma kroz srce, kroz muziku, zašto da ne, kroz razgovor sa osobama koje su pozitivne, koje vas podržavaju, koje ne moraju biti vašeg roda, ne moraju biti neko koga vi poznajete, kome vi vjerujete. U svakom slučaju da nas svi mi dolazimo u situaciju da širimo svoje polje percepcije, tako da nam priča ljudi koje ne poznajemo može biti čak i bliža od priče ljudi koje poznajemo, jer imamo neki background information, odnosno feedback information o njima, gdje su oni možda iskoristili naše povjerenje, pa sad ne možemo da tako lako pređemo preko toga. Ali u svakom slučaju treba paziti, odnosno težiti tome da svoje vrijeme i svoje srce otvorite u onom prostoru gdje vama odgovara. Samo tako možete doći do onog najdubljeg dijela sebe, do samospoznaje iz koje ćete vidjeti šta vam odgovara, šta vam ne odgovara, kako da to jednostavno očistite, kako da to pređete, kako da pređete preko stvari koje vas koče u napretku. Živimo u eri kada je jednostavno došlo vrijeme da se budimo, kada se na našoj divnoj zemlji dešavaju neke nevjerovatne promjene koje nas vode u promjenu našeg DNK, u promjenu našeg načina razmišljanja, u promjenu načina ishrane, jednostavno se mijenjamo i to je jedno jako divno događanje koje je spreman da prihvati, koji je jednostavno željan da vidi, koji ima dovoljno ljubavi i radoznalosti u svom umu da pređe na taj način, da jednostavno uđe u taj divan svijet koji postoji oko nas, koji mi vidimo, ali ga ne vidimo. U kom smislu? Vidimo ga sa određenim okvirima posmatranja koji nam, vjerujte, nisu potrebni. Jednostavno oni više ne rade za nas. Znači, vrijeme jednostavno se probudimo ali da bi se probudili moramo, znači, da krenemo od sebe, da uđemo u taj svijet samospoznaje, da jednostavno nađemo tu ljubav koju osjećamo ka sebi, jer iz ljubavi ka sebi ćete reflektovati ljubav na sve one oko vas. I ne zaboravite da i sama Biblija kaže da je jednostavno ljubav ključ. Znači, ne želim da potenciram ni jednu vjeru da je sad pametnije druge vjere, nebitno. Znači, sve vjere proklamuju ljubav kao ključ svega. Tako i vi, nadam se da ćete osjetiti kroz ovaj video o čemu vam ja govorim. I eto, nadam se da će taj prvi video na neki način započeti jednu dobru komunikaciju između mene i vas.